gaurko bigarren puntuan, batzordeak eskatutako agerraldia, Europaren etorkizunaren inguruko ikuspegia dokumentua aurkezteko. Horretarako bertan ditugu Marian Elorza Andrea, kanpo harremanetarako idazkari nagusia, Mikel Anton jauna, Europar gaietarako zuzendaria, eta Marta Marin Andrea, Bruselan dugun ordezkaria. Eta, besterik gabe, Elorza Andreari hitza emango diot, aurkez ditzan dokumentuaren nondik norakoak. Nahi duzunean. Eskerrik asko, Presidenta Andrea, legebiltzarkideak egunon guztioi. Gobernu Kontseiluak martxoaren 6an onetsi zuen Europaren etorkizunari buruzko ikuspegia izeneko agiria, badakizue dokumentuaren puntu pare baten, sailburu sozialistek haien erreparoa espreski mentatu zutela, baina dokumentua aprobatu zuten hala ere, eta gaurkoan dokumentu honen edukiaren berri emateko agertzen gara, agertzen naiz batzorde honen aurrean. Iaztik optimismo pixka bat atzematen bada ere, Europar Batasunak seguruenik sortu zenetik izandako krisirik larriena igarotzen ari da. Azken urteetan, eraso gogorrak, ari da jasaten Europar Batasuna esaterako, mundu mailako finantzia krisia, Europa astindu duten atentatu terroristak, errefuxiatuen krisi humanitario larria, Brexita, edo populismoek eta euroeszeptizismoak Europan izan duten aurrerakada. Horiek guztiek dira Europar Batasunak aurre egin beharko dien arazo larrietako batzuk. Bestetik, une erabakigarria bizi dugu Europan 2017ko martxoaren batean, Europaren etorkizunari buruzko eztabaida proposatu zuen Europako batzordeak, hari buruzko liburu zuria argitaratuta. Aldi berean, 2020 osterako batasunaren aurrekontuaren inguruko eztabaidak puri-purian dira momentu honetan. Finean, Erresuma Batasuna Europar Batasunetik ateratzear dagoenean, edo behintzat halaxe ematen du, gaur egun, 27 batasuna nola antolatu, pentsatu beharko da orain. Europar Batasuna beste bide gurutze batera iritsi da. Ze aukeren alde egiten duen, eta horiek implementatzerakoan arrakasta izan edo porrot egiten duen indartua edo ahultuta aterako da. En todo caso, antes de entrar a exponer la visión del Gobierno vasco sobre el futuro de Europa, permítame una muy breve referencia histórica. Y lo hago porque el documento del que hoy hablaremos entronca con una larga tradición europeísta. Merece la pena recordar que Euskadi ha participado del devenir de esta unión desde sus comienzos, defendiendo activamente la integración europea. El lehendakari Aguirre y el vicelehendakari Landaburu participaron en la fundación de los nuevos equipos internacionales, precursores de la democracia cristiana y principales promotores de la integración política europea junto a la familia socialdemócrata. Propugnaron la idea de una Euskadi libre en una Europa federal y defendieron el pleno reconocimiento y la completa participación de Euskadi como nación en una Europa de los pueblos. Asimismo, el movimiento federalista vasco, compuesto de nacionalistas, republicanos y socialistas, participó en el Congreso de La Haya, considerado el inicio de la construcción europea. Mucho más recientemente, el Gobierno vasco ha manifestado en numerosas ocasiones su compromiso con el proyecto europeo, tanto a través de distintas declaraciones como y sobre todo a través del trabajo cotidiano. Dicho esto, paso por lo tanto a contarles cuáles son las principales propuestas y contenidos de ese documento. Hasteko, Europa sozial baten alde egiten dugu. Pertsonak Europako integrazio prozesuaren helburu izan beharko lirateke. 2017 urtearen amaieran, Gotemburgon ospatu zen goi-bileran, Europako legebiltzarrak, kontseiluak eta batzordeak gizarte eskubideen Europako zutabea onartu zuten. Honek, 20 printzipio eta eskubide ezartzen ditu. Europako herritar guztiei, aukera berdintasuna eta lan merkaturatzeko aukerak, bidezko lan baldintzak eta gizarte babesa bermatzeko.
Gizarte eskubideen Europako zutabea asmo adierazpen bat baino gehiago izatea nahiko genuke. Batasunaren dimentsio soziala indartu beharra dago eta premiazkoa da gizarte politika komun bat garatzea. Estatuen arteko bizi kostuen aldeak kontutan hartuta, Europa mailan biztanle guztientzat bizitza duina bermatuko duten lan baldintzak, gutxieneko soldata eta oinarrizko gizarte estandarrak arautzea eskatzen dugu. Baita diru sarrerak bermatzeko errenta txekea. Esandakoari lotuta, ezinbestekoa da gizonek eta emakumek giza eskubideak berdintasun baldintzetan eskuratzea. Familiari laguntzeko, jaiotza tasa sustatzeko, lan, familia eta norbanakoaren bizitza bateratzeko politikei heltzen hasi beharra dago. Azken finean, paradigma aldaketa baten aurrean gaude eta. Enpresen gizarte erantzukizuna eta gizarte elkarrizketa edatu eta sustatzeko deia egin dugu. Gizarte ekonomia eta lan elkartua, kooperatibak adibidez, sustatzearen alde egin dugu, tresna egokiak bai dira globalizazioaren ondorio negatiboei aurre egiteko. Aldi berean, ikasleen mugikortasuna sustatzeko eta hezkuntza duala ezartzeko Europako programak indartzea proposatu dugu, baita herritarren trebakuntza digitalak hobetzeko ekimenak, gazteen langabezia arindu eta etorkizuneko belaunaldiak balio komunetan eta kultura aniztasunean hezteko helburuarekin. Ezinbestekoa da, traba, administratibo, linguistiko, juridiko eta bestelakoak ezabatzea mugazgaindiko lan arroak sustatzeko, beti ere lurraldeen nortasuna errespetatuz. Logika berean, mugazgaindiko unibertsitate kampusak sustatu beharko lirateke. Beste alde batetik, estatuz azpiko gobernuek Europako gizarte funtsaren edota gazte bermearen kudeaketan zuzeneko parte hartzea defendatzen dugu. Europar Batasunak bere politika guztietan emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna sustatzen abangoardian egon behar du. Azkenik, Europa pluralago bat eskatzen dugu, herrien kulturak eta hizkuntzak errespetatu eta sustatuko dituena. En segundo lugar, y de forma simultánea, reclamamos una Europa competitiva. Si Europa debe mantener su liderazgo industrial, reforzar la competitividad de su tejido productivo y hacer frente a las economías emergentes, urge diseñar una auténtica política industrial europea. Es preciso dotarse de una agenda común en favor de la competitividad, particularmente de las PYME, y el empleo industrial de calidad. Dicha agenda ha de asentarse en una apuesta clara por la investigación, la innovación y el desarrollo de la industria 4.0, porque el tejido industrial europeo ha de dar un salto tecnológico. Para ser competitivos es preciso, además, reforzar y actualizar la conexión entre el mundo de la educación, el sistema de ciencia y tecnología y la industria. Defendemos profundizar en las estrategias de especialización inteligente y conectar ecosistemas regionales de innovación, favoreciendo así la creación de cadenas de valor paneuropeas. La cooperación interregional constituye a este respecto un elemento central a fomentar. Iniciativas como las plataformas de especialización inteligente de modernización industrial o la propia iniciativa de vanguardia debieran de ser impulsadas. Hemos demandado que se habiliten herramientas de financiación específicas para favorecer la inversión en nichos como la industria 4.0, la economía azul o la llamada Silver Economy, aquella vinculada al envejecimiento de la población, y que se planteen planes de inversión estratégica para proyectos de diferentes categorías de tamaño y riesgo. En el ámbito de la cultura, demandamos un refuerzo de las industrias culturales y creativas, sobre todo a través de la iniciativa Europa Creativa, y demandamos asimismo que se impulse un turismo sostenible y respetuoso con el patrimonio cultural y natural europeo. Insistimos en que Europa debe apostar de manera nítida por un futuro industrial. Requerimos de una base industrial europea sólida y estable que favorezca un crecimiento sostenible
genere empleo de calidad y permita aportar soluciones a los retos industriales, sociales y medioambientales. Hirugarrenik, Europa ekonomiko monetarioan sakondu behar da. Arlo horretan aurre egiteko gobernantza berri bat beharrezkoa da. Europak gobernu bat behar duela sinetsita gaude eta horretarako proposatzen dugu Europako batzordeko presidentea familia politiko bakoitzeko hautagai nagusien artetik aukeratua izatea, egonkortasuna ziurtatuko duen ekonomia eta zerga zuzendaritza bat izatea, Europako Parlamentuak eurogunean zeresan handiagoa izatea, eta euroaren ministeritza edota Europako altxorraren ministeritza sortzea. Finean, gobernantza demokratikoago eta gardenago bat defendatzen dugu. Eta lehentasuna izan behar dira iruzur fiskalaren aurkako borroka eta paradisu fiskalak desagerraraztea. Ildo beretik, diru batasunaren eremuan premiazkoa da banku batasuna osatzen bukatzea. Gordailuen bermerako funtsa eta euroguneko altxorra sortuz. Batasun ekonomikoari dagokionez, ezinbestekoa deritzogu Europako batzordeak aurrekontu propio eta nahiko bat izatea. Honek tresna kontrazikliko gisa jardun beharko luke eta jarduera suspertzeko eta konvergentzia ekonomikoa eta soziala indartzeko balioko luke. Egun, Europar batasunaren aurrekontua xumea da eta Brexitaren ostean are gehiago murriztu egingo da. Horregatik, batasunaren aurrekontua 27 barne produktu gordinaren 2%an kokatzea proposatzen dugu. Era horretan, proiektu estrategikoetan inbertitzeko eta birbanaketa politikak gauzatzeko gaitasuna izango da. Aurrekontuak genero kontuan hartu beharko luke. Batasunaren aurrekontu hori berezko baliabidetan oinarritu beharko litzake gehiago, estatu ekarpenetan baino. Berezko baliabideak finantza, transakzioen edota CO2 izurien gaineko zergen bitartez finantza daitezke. Hemos demandado que la Unión Monetaria incorpore algún tipo de función de estabilización a través de, por ejemplo, la protección de la inversión pública en caso de recesión o un régimen europeo de seguro de desempleo en caso de aumento súbito de este. Y hemos propuesto la creación de un fondo de estabilización regional de carácter temporal destinado a facilitar el ajuste entre regiones. Se debería, asimismo, fomentar el equilibrio de flujos comerciales y financieros, de forma que se atenúen tanto los déficits como los superávit y se reduzca el volumen de migraciones económicas involuntarias y subempleo. Por último, se hace necesario la asignación de partidas presupuestarias que contrarresten las políticas de austeridad. En cuanto a la política de cohesión, reclamamos que la UE incremente su dotación y que actúe esta también como un elemento contracíclico. Es indispensable que se atribuya mayor protagonismo a los gobiernos subestatales en la gestión de los fondos estructurales y de inversión europeos y que se potencien los programas de cooperación territorial. En cuanto a la política agrícola común, apostamos para el mantenimiento de los dos pilares tradicionales de la misma, el pilar de ayudas directas y la cofinanciación de las políticas de desarrollo rural, y hemos solicitado que se añada un tercer pilar para hacer frente a eventuales crisis de mercado. Laugarrenik, Europa ireki eta solidario bat nahi dugu. Europar batasuna munduko hirugarren ekonomia da. Herrialde gehienen lehen merkataritza eta inbertsiokide eta garapen lankidetzan lehen emailea. Hauxe esan da, Europak agertoki globalean duen pisua, ez da behar bezalakoa. Bada beraz garaia, Europar batasunak bete-betean hartu dezan bere erantzukizuna gobernantza globalean. Aldea aniztasunaren aldeko konpromisoa sendoa erakutsi dezan. Giza eskubideak garapen jasangarria edota ondare komun unibertsalen eskuragarritasuna bermatuko duen orden mundial berri baten alde lan eginez. Europar batasuna gai izan behar da klima aldaketa edo giza garapen jasangarria bezalako erronka globalei etikoki erantzuteko.
Europako batzordearen merkataritza agenda babesten dugu, protekzionismoaren ordez, baina gardenki negoziatu eta implementatu beharko litzatekela uste dugu. Europako estandarrak, sozialak, ingurumenekoak, lanekoak eta abar urratu gabe, eta enpresa txiki eta ertainen interesak bultzatuta. Garapenerako lankidetzarako aleginak areagotzea beharrezko ikusten dugu. Bai arrazoi etiko direla medio, baita segurtasuna eta egonkortasuna sustatzeko. Lankidetza dezentralizatuaren aldeko apostua egiten dugu ere. Eta jakina, Europako kanpo proiekzioan, estatus azpiko erakundeak bidelagun izatea nahiko genduke, alegia garapen jasangarriaren helburuak lortze aldera. Herritarren segurtasuna bermatzeko, Europako inteligentzia zerbitzua sortzearen aldeko gara, baita polizi ezberdinen arteko koordinazioa sustatzearen aldeko. Defensaren arloan, Europar Batasunean dauden baliabideak era bateratuan kudeatzea proposatzen dugu, eta defensan egindako gastu publikoa politika sozialei kalte ez egitea. Europar Batasunak eredugarri izan beharko luke errefuxiatuen krisiari etikoki aurre egiten. Europa gotorlekua baino aterpen nahiko genuke. Horretarako, krisi honen aurrean erantzun integrala eta formula berritzaileen oinarrituta ematea eskatzen dugu. Quinto punto, una Europa sostenible. Europa debe liderar la lucha contra el cambio climático a nivel mundial y trabajar por el estricto cumplimiento de los acuerdos alcanzados en París. Es preciso implementar políticas de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Reclamamos programas e incentivos que impulsen un nuevo modelo socioeconómico, que incentiven modelos de producción y modelos de consumo innovadores y eficientes. Hablamos de la economía circular o de la economía baja en carbono. Urge igualmente avanzar hacia una verdadera unión de la energía, orientada hacia la seguridad energética que elimine las distorsiones de precios e impulse las interconexiones. Solicitamos un apoyo decidido a la eficiencia energética y a las energías renovables y creemos que Europa cuenta con mimbres suficientes como para posicionarse en la vanguardia internacional en las energías marinas renovables. En el sector de los transportes proponemos concluir el despliegue de la red transeuropea ferroviaria de alta velocidad, particularmente, por supuesto, la ejecución del corredor atlántico y que se trabaje en el refuerzo de los nodos logísticos y urbanos. Consideramos, asimismo, que se ha de apostar por la movilidad eléctrica. Por último, este abanico de políticas sectoriales debe ir enmarcado en una Europa política, más democrática y cercana a la ciudadanía. Sin menoscabo del criterio de autonomía institucional de los Estados miembros, la Unión Europea ha evolucionado en estos años hacia un reconocimiento creciente de las regiones. Pero dicho esto, la situación alcanzada dista mucho de ser satisfactoria. La efectiva gobernanza multinivel, que la propia Comisión presentaba como un valor en su libro sobre la gobernanza, su libro blanco sobre la gobernanza del año 2000, y la participación de las regiones es a día de hoy una asignatura pendiente. Y en este punto, es cierto, es necesario recordar que el término región engloba realidades heterogéneas, desde entidades fruto de meras descentralizaciones administrativas a regiones con competencias legislativas o realidades nacionales. Pues bien, constatamos que ninguna de ellas han sido mencionadas o tienen reflejo en ese libro blanco sobre el futuro de Europa. Así pues, creemos llegada la hora de superar los esquemas de participación vigentes y evolucionar hacia un nuevo modelo institucional basado en la corresponsabilidad al que se sumarían las regiones de forma general y muy especialmente las que hemos dado en llamar regiones constitucionales, es decir, aquellas que ostentan competencias legislativas y quienes representan realidades nacionales sin Estado. Konstituzio eskualdeak funtsezko zeregina dute batasunaren etorkizuneko gobernantzan legitimitatea ematen baitiote integrazio prozesuari.
haien parte hartzea indartuta, ez dira desitxuratzen batasunaren erabaki prozesuaren bidez onartuta dituzten eskumenak. Hala, maila anitzeko gobernantzaren ikuspuntutik besteak beste hauxe proposatu dugu. Maila anitzeko gobernantzaren inguruko konbentzio bat eratzea, Europako 2001-2003 konbentzioaren lan eta proposamenak berreskuratuko duena, bereziki konstituzio eskualdeei Europar Batasunaren eskualde kidetuaren estatusa onartzeari dagokionez. Bigarren, konstituzio eskualdeak bilduko dituen erakunde bat sortzea aztertzea. Hiru, eskualdeen batzordearen erreforma. Erakunde izaera aitortuz, jarduera eremu eta botere lotesle handiagoa emanez. Eta laugarrenik, konstituzio eskualdeen legitimazio aktiboa onartzea Europako Batasunaren justizia auzitegien aurrean eta legegintza ekimenerako gaitasuna dutela onartzea. Aurrekoarekin batera, Europar Batasunaren araudiari argitasunaren zuzentaro bat gehitzea proposatu dugu, zeinak balio beharko lukeen kasu konkretu batzuetan, Europan diren komunitate politikoetako herritarrei haien etorkizuneko estatus politikoari buruz era legal parte hartzen duten estatukidearekin adostuta eta honen bermeekin konsulta egiteko kriterio komunak esartzeko. Konsulta subiranotasun partekatuari edota estatuarekiko interdependentziari buruzkoa izango litzateke. Baita Europar Batasunean jarraitzeari buruzkoa ere. Era berean, prozedura simplifikatu bat antolatzea eskatu dugu argitasun zuzentarauan aurreikusitako bideak erabilita, sezesio prozesu baten ondorioz sortu liteken estatu berriak Batasunaren barruan iraungo duela bermatzeko. Baldin eta estatu berri horrek Europar Batasunaren parte izan nahi badu. Adicionalmente, el documento incluye propuestas relativas a la reducción del número de comisarios y comisarias, a la implantación progresiva de listas únicas transnacionales europeas, garantizar la presencia equilibrada de hombres y mujeres en los puestos de responsabilidad, la eliminación de la unanimidad en el Consejo o la generalización de la codecisión. Abogamos igualmente por una participación creciente de la ciudadanía y en este sentido demandamos poner en valor el instrumento de iniciativa ciudadana previsto en el Tratado de Lisboa. Demandamos que se puedan convocar referéndum consultivos sobre cuestiones de especial importancia para el conjunto de la Unión Europea o que se prestigie el uso de las lenguas cooficiales por parte de la ciudadanía. Para terminar, el Gobierno vasco reafirma su compromiso por avanzar hacia una mayor integración europea en un equilibrio entre realismo e idealismo y junto a los objetivos y políticas fundacionales que constan en los tratados, defendemos la posibilidad de habilitar cooperaciones reforzadas, eso sí, abiertas a todos. El Gobierno vasco apuesta por una unión política entre los pueblos, naciones y estados de Europa. Una Europa que ponga a los ciudadanos en el centro del proyecto común, respetando la diversidad cultural como uno de los bienes más preciados. Queremos construir una Europa federal, constituyente, democrática y acorde con la voluntad de la ciudadanía. Eskerrik asko zuen arretagatik.